tia fau. Ai whawhewhea whale whatu e nari. Maatulua. Siaki la bana. Tapu o tonta trio. Le 2AP Male, Fai Yaso Serenaders. Asuao Felice Micaele. Le Matangi Maisasai. Le Fui Fachasio. Maa Heavy Tama Rosa Bye Bye Saha, il est facteur taulang. Maletele ondisio au fai pese, ua le masino, I lunga o si fofongo le aturu, le 2AP. O te whiwhia o whalofa ma whaatalo whantu ilo tātou wantu no ilo ni fo I tu lao le tai au, ia, ma lole soi fo manuia, ia, tai au manuia ile lofa ma le angale leo le tua. Ia, ua mawhai o na tai mai, ia, ma whaopopo le soi fo ma le ola ilo tātou wantu no ia ile ni fo ia so fo ma le nei tai au fo, o le aso lulu le nei, o le aso se fulu le nei o se tema. Lua afe lua se fulu lima, ia pe foi on malei fo mai ai ia le tato wa tunu ia ma fa popo foi le soi fo maleola vi ia ma fa fitai le tua o ma fa ona tato wa li mai le nei aso fo le onga tu tonu fo o le nei vai aso ia pe foi ona ia le tunu I tu te foi ma faiva nga luenga ia ma fe au fo o le afia nga ia ma le tato wa tunu ai me sei o le fa nau ia onga ia e fifi e foi whaatalo whaatu ai ia I le nei vaenga o le tai au fou ia I tai o le tātou wā tunu tai o le malo ia e misai o le ainga sa le vipo o na tutofi o le tua ia I le nei foi vaenga o le tai au fou ia a wā foi ia fe au manga luenga ia o tiu te foi o le awhia ngai ai ia ma I tātou uma ia mantua ele ia sisi o pusili na le nganga le whaafitai ia ma le vivi wha ia e o tātou loto ia e me se foi fina ngalo le tātou wantuno ia o mawhai o na aulia maile nei aso fau ma le nei tai au fau o aina ilu matalu talu ia o a e tātou te aulia mai awan tātou tau mate le ete sa mo moe foi ma manu e sau mala ia ti ai ia e whaafitai le puipuinga ia I awanga le leima awanga lofo le tua lea o mawhai ai o na tātou au lia mai fo I le nei tai au fau. A matalia fo leo nanga masani ia al tātou ala leo nei ia ma le tātou wala ata le siu fofongo sa mo le 2AP ia whapea fo I le TV iwa ia I le ngata I lunga o le tātou wala leo ma le tātou vaenga whapea ia me se fo ia o a tātou o penga tu whailangi le tātou Radio 2AP Facebook page ma le tātou YouTube channel whampea ma le tātou Zino app ia o mawhai o na sala laua tuai ia tātou whaasala launga
ia tu sao mai le tatou ofisa au tu I Peninsula I mulinu nei longo pui ali fo I le tatou atunu ai mai se ai o le tatou proklame masani tai au o aso te itasi whampena ona sila fia foi le tatou atunu o nisi o vaenga ia ua tutupu ma ua tutupu le a tutupu foi ia o a foi nisi motunga afa o le tana noanga foi o le nei tai au le asolunu ia wa e pe o le nei lava ia tai au ia o le tatou moli mawina le wo so le la ia sulungia foi fanua lanu lau ava o le tatou atunu o Samoa ia o falling va ia o le anga le o le tua wa le aso na nafi ia sa tatou moli mawina faina vale ma lo se le palasi o timunga tatou tele va ia le la ia na o le timunga ia ai o lo fa so mai lava le tap au sili le langi ia le tau e tala fea ngai mo le tatou atunu ia ma fa so mai foi vaenga ia fa pena foi ona tatou moli mawina ia e fa pena ona iai tiu te mga luenga le tatou atunu fa talo fa tuai le mai mo fa fonga mai le tatou atunu I Samoa nei ia I tupu matamali I fale upolu fai launga fale tua matausi ia malo se le nu fa pea le fanawiti ia ma le au tupulang televou ia le na foi wa le fai mai fanunga le lei o le nei tai au ia a le foi wa te tala le tatou le telefoni ia talitonu le wa ia foi ni se tatou vala au ia e moli me foi la tu familianga ma lo faanga ia ile nei foi vaenga o le tai au talofa ia le to ia pe se le tatou vala au le ia lo te si falu o talofa le vala au soifua manguia ngai vai kai au ia soifua manguia ia ile nei foi vaenga o le tai au fou ia ka ko ke fa fo I fa mua ma le sangi ka ko ka pa usi le lang wa ma vai aku po a wa ka ko ia le ngau ia vi ia le ali ka karo fa ku ia kupu makamali o sio ka ko ku ama ka mai la vai mo ke le se yo Mongoi, makarofa ku ai nga salvi, ko ngo sio mako afionga nge. Lo fa penga nga fa ngo mangu awa se mangueo le afionga. Ulanga la albawa. Ya me se kama makinga makua. Walo mafanga. Makarofa ku hoi. Fanga wa ongo fa penga un ka penga pia ongo ngi yaso. Yeah. Ya ileanga le leo le pua pui markia lo po soifua lungo awala la ko wia me se le ufale me le ufafo le ya e male foi pakaro pa ku foi fanga u lo usu foi ingaluenga wal saidi ngo selengi pa ki ngoi fufu nga ai nga ngu mai kalikia pakaro pa ku foi so se wo se pa anga kongo se ma kongu se ma ko kumaro pa ia ainga mama vi far polum foi fale ya pa ia vale awala ngo sakwala da ngo mawai da ngo kaulang yo la ngo falang lang kamale iku mo nga ya ai pola pui le ngo far polum foi fale pa kalo fa ku ngayo solo fa penga nga mafuka mfalo ngo mai koma ya apulme ya ele nga ka foi le skala nga ya salpo nga kaima salpo rukai ngai le pale pasco ya maso se para si ulava o fa fong mai ya alu fokele kwa mau malo ngi kayao ya ile ang le le ku yo ko kuang bakalo fa ku fo kinga ai nga mari fanga ya ile nga ka fo ile le yang karngo ku so se wo lava so se pa ya ile ang le ku yo ko kuang bakalo fa ku voi il ka ko vai nga fa upu fai o le 2AP ya se kaimi o le se kula o le fa penga nga popo moli fukiafu ya mo lo ko fa aftai dai lo ko pinga ngalo mo so ko fa soa longo puya le me wa kupu ma me le kupu ma me wa ka kupu ma me lo wa fu ai kupu ma me wa fu mai o le a kupu Makaro fa kupo ia ki o ele uso. Ia, whaftai. Kua fionga. Dai lava mo malo. Ia, kua
vea lava o e fai mafonga whakalai fo i o ngei aso ma ngei kai au. Ioi. Ya. Ia leanga le lei o le akua ia ki oe. Ya, whaftai, tai lava. Ya. Ia. Kai le li i mea uma. Mo le whakukanga mo le ko whakakala. Ia ua le longo pui ali. Ingi vai ngole aso. Ia le ako ispea ang kangoak. Le ase kaimi o le o koe po i kau salama. Kau pou al mok. Ia. Mo so kou. Pinga ngalo. Whaftai lava. Po lai ka kenga ku se maru kaya. Ioi. Ia po le mea foi o ngai o ali mea kua i e pasi a pulua. Ia ka kenga. E le isusu e ale lau pepa fou. Le awa alu le si a for kausanga. Kamo kai ia nganga po. Ia awa e nganga o le awa. Sui nga po o ngai kau. Ya, whaftai mo malo. Karo whaku hoi, kai o kako paanga. Ioi. Ma ia lua, ia. Aua hoi ngi ka penga sau ka o konga i kai le. Oio. Pape ai ele o ko ko ingari. Umalei alba ya sole apa maya ola ka penga langa lu kai. Oio ngal ka penga. Mi ka o ko kua au ma kua le moanga. Soli ke o fo soli. Ya ola mi ola ngari. Ola lu ka o ko kai lu lo fa kari au fa ngok. Mesiri nga ke lolo uso. Mamio nga lo uso. Yo la ngai. Por ko inga la ngai. Pese kiar kanga kalanga susua yo fa upunga ko. Sa o le. Ya me kama ola e maruru inga. Ya ke kawila ma upu bebela ko inga. Ko ma fanga yanga kama maru. Ya. Ko inga makula lau pepa ia le iwa makaunia ko akel kama kipango. Ya sa. Ya. O le lu unga le kama kiki lu so le a se pe nga fa ngo kala ka. La se fa pe foi kasir kama kiki fi nga ko fu maka ka. Ya ko ku ko le yo ka ko so ya ma. Ya ma. Ai foi wa e usu yu ka le. Va ai ka pisi. Ma ku fa ya. Ya celula umang. Ya alo fa ku mai malua. Ya me se ngongu. Ya, me se ka ko pa nga umalava ngai ki ngam mama ku. Dai lava. Yoi. Tato yoi. Whaftai wala mai, whaftai fui mo whamanianga. Ea me se whelo sau tau o le tātou por kalame mo malo. Ya. Ea tātou whelo i bea. Ya, so i koe. Yoi, nisi o tātou pa anga masani. Ni vaengo le tai au, tā lofa le si a tātou wala au. Kupa. Yoi. Malole. Ia, tai au manuia. O inge vai roi parau lima le mako moko le kimi. O yo ngai kemu? Aia. Sole. Wa ki le roka maari ko. O ye kele usura e sia ke o kapisi. Ia le foko wa ai mai. O yo ngai foko. E fu ere kula ka mai ki avisai. Ia, manga ia. O me soka la wia. Soka ese le pusi. Ia. Manga ia sole. Manga ele maru. Ia le leila o ngau ai. Ia o si uso ngai ngale wa fe mei le ko ai fele ngo fale si o nganga le alu ka oko. E ka oko ai kai. O maro e mama marsam. Oi sao. Ma ko ko oi ma pale ngai. Yu ko fasko. Ia e mama ora ia marsam se lo ngala sa wa sa mai kai. Ma lo faftai ia fa manianga le tai au ma le fafo ma le tatu tunu. Ia le ngai fo ide ko pa. Moni lava. Ole ko ia le ola le ko le maros. Ole ko al fafo wingo ka kai de kai au ma le kai au. Ma mori faftai de pa ia le au fa ngā runga kofi le kua. E ngā kai sa mo ngei a ku e mau fa fonga mai. Ole la ko ka kalo lea. Yoi, moni. Ia manguia si o ka kua kungu a le wo fi de mu fa ngā vi ngā sa mo. Vi ia le tua. Ia fo i vi inga ia ke ia. E o le fi de mu.
ia e o le loko mawalalo ia a manguia le kua le uwhi ngā ruenga kofi le kua si o kako hungu ma kungu e mamao lupe whaalele al kako hungu ia wapenga pung whakaro whai kukuila le sunga le wawhenga ia whaalili malfatua ia malpa ia le kalesia maua mai alo whaku lau sunga whaalili le siwao ia whapenga po yung whakaro whaku ia tile mare ainga mapaanga uma o kako moku kisa ia wapenga pung whakaro whai si o kako ako o Samoa mai lava se o piko mokua se o ngai whangau o ka ia maranga ia kia e ringe yasu penga nga ia idanga le leo le ri pui pui ai ka ko ngai ki ngā mga ka mama kua nga le ri ngi ka au kupungo mangu a wa i ma ko fe au mga wenga dai lo makalo fa foi ka ko pa anga ki ngā makua ia rika penga foi ia makongu ngai ia ka au panga va yaso markaus le mo mu ese ia markausi male ainga o e o lo fa fonga mai ngi kai ao ia lo fa ku sio ka kongu i vai roi plot pa ia fa singa le lori mal fonga le lo mai ava sa ka ruo ko ruo nga fo ngo fari ia mai el makua ia va penga vo fa ka lo fa le uso ia mo malo ka lo fa uso malo re sa afia ngi kai ao fa kai mo fa ka lo fa ia ngongu i pa ia lo fa ku mo ka masu ku mo lo fa ku rua lo fa ku mo oi ia panga umaro fa fonga ko ioro ko ofisa dai anga de lei de ri ai lava nga molo finangaro dai lava mai o aku ko va nga ngam sauki o va ku ese ki pede ya io o lengo o ya o le me kuaia o le lava ka fai tu lo uma ele ai se se susu ese lau pepa fo o le vai aso fo ngor kupua ke le oilo ai nga ta fili lenga kironga nga ko fili pepe ia faftai mai faftai malo sau taua mo le tatou polokalame ia soifua io e nisi o tatou paaga masani le nei vaega o le taeao a mantua o loo tala atu pe le tatou leina telefoni lua tasi falua o ia mo famanuiaga o lenei taeao ia ua mantua ia e pei o nisi ai o paaga masani e teleina valaau mai mo le mea latou alo faaga o whamanuianga ia o le tamafui po le uso ia maumalo i nai whale a siu ia o mailolonga i le motu tele i sa la whai ia i vailoa palauri ia manisio o paanga masani pe ona ieli tamai a lua ia o nonu manonu ia o sua tumua ia o salu i nai santu paitea ia malaya o le mama o le malaya o le maa ia le tina ia malaya o le maa ia manisio tatou paanga tina matua fo ia lita i vai mea io e nisi ai o paanga masani tele na vala au mai o latou whamanuianga ia e whapena ai foi ia e maali e foi mamana ia le tatou polokalame ia wa foi o le foi whafong mai le tatou atunu inisi o tatou paanga masani mau ai foi le ata ia wa pe o le maulava le o le fia ia le sunga ia mau malo ia matamu fai foi le tatou polokalame ia itaya uma maaso uma tuina atu ia o le lau fofonga fia mantua o nisi o tangata fai mai a maua le ata ia o lava le namo le aso atoa ia waipe o le ata lava ia e mau se ai foi se me o mamafa le mafaufau ia o afoi ni lungala lo le la aso wa tuanai po le aso ana nafi po le lava ia so wa tuanai le wa tatu ia le nei tai au fo ia o folinga va ai ia le tua e avatu ai le lau fonga fia ia e whapena ona manui ai me uma manga ia e foi le whainga o le ngai aso mana e foi ia au ngā luenga ia o le ala ngā luenga le fuafua ia a whai ia po ka kou foi o le mafuka me le fale ia i tūlanga foi e o le whatu ai ngatausi ia a maua le ata ia ke ia ra ia wa uma lau konga ka pisi le whai mai e mau malo ia po se whaiva foi lau wae ia pengar ai alu foi e ke ka o kai pe alava tu lau foi le nei vaenga o le tai au ia o hanga lava i o le onga tutono le vai aso ai fie fata lo fa initial mamalo le tunu o le mafuta mai lunga o le tanto Facebook page ala le tato Facebook live fata lo fatu le fionga ia misa fa pe mai tai manuia Dwayne malo le usu malo le tautua fa tailo o fionga Juliana Smith ia fa pe mai good morning talofa lava malo le soifua watching from Mountain Melbourne Australia ia ua nei le o la ua toe lua se fulu ma le tolu
minute ona tale o le fa ia i le vaveao talo fai ia i le asolulu o le morning ia manuia fe au magaluega o lenei aso faafetai faapena foi Juliana ia manuia foi o tiu te magaluega alii o aiga faletogoaʻi faape mai alofa atu ia o loo mafuta mai Alaska manuia galuega faafetai Marie Leota Alosio faape mai tai au manuia i le alofa o le tua manuia tiu te magaluega o lenei aso God bless faafetai Marie Kenny Mulibola faape mai good morning manuia faiva o lenei aso ia alofa atu mai Hamilton i Waikato Lord bless nisi o le mamalo le atunuu ia o loo faapena lava ona alala papa ao taape tu e fia o le lalolagi ia e o loo susu e lava le faamalama ia mai foi le latou fatalofa ia ma le latou faamanuiaga ia e le ngate ia latou aiga ia e maise ai ia o latou paaga foi ma le tatou atunuu ia i le maleifua mai ai fanuga lelei o lenei vaega o le taeao tiu te foi magaluega i luga o le tatou YouTube channel ia o loo mafuta mai ai matile matiasi faape mai tae manuia i lausuga ia o tu mai le foi lenei taeao fou faantalofa atu foi le tou ofisa mamalu e maise paaga le tuaipi alofaaga atu ia alofa atu ia mailolonga mafuta atu i Amerika Samoa ia ise paaga ia o se tauaiga foi ia ma paaga foi o le tatou ala leo loo mafuta mai le motu i se saʻi mantua ia o le afatua asolua ia le motu i se saʻi ia i lenei foʻi vaega o le taeao ia e fiafia ai e faatalofa atu lenei vaega o le taeao ia le motu i tokelau maloni talofani lenei taeao fou ia viia le tua ia o loo pena foi ona o atu ai le tatou auaunaga i lenei vaega o le taeao talitonu ia seʻesina faafiafiaga o lenei vaega o le taeao vai foi o le tatou polokalame ia toe liu mai ia talitonu faafoga lea o le tatou atunuu ia tatou talafou ia ina ua toe ona minute o totoe ona tale o le itu lai fitu le faafiafiaga mai le ʻaufaipeso tama ma teini tuai o le poa taunofo po o le kolisi o Avele.
Whawhiwhianga na mele au whepesel le whetulima ia ma le whawhiwhianga musika malie i le nifo i vainga o le tai au ia i le tautua fui ma le unanga lau ala leo le si ufonga o Samoa le tu ai pi whapena o na taitolua ina foi whawhiwhianga musika sui whewhiloi o le ni vainga o le tai au ia me se foi ia o le tanto polkalame o le talofa Samoa e fie fa talo fa tuai nisi o le mamalo le antunu ia le na foi fanto a ma ua mai foi ta to fa sele longa le ni vai ngole taiao ia ile tulanga foi o le momoli ina o nei fanau ia po le fanto ata pena foi fanau ia onga ia mtulanga fa pena ia mai mafuta mai foi ia tato por klame fanga solo lungo ia o le awala ngai mai foi moli ina o le fanau ia fai malie fai malie lo sa ia mtautu na lo saunga le mu yo le tu ala lo lava ia ma le fofo tu masani ia ale au nanga la wala leo tu ina tu pe o tafa ia ale o se vai ngo foi lele fa tonui na ile to malu ia na o se tu ala lo fa pe na tu ina tu ia o le o ta tonu le tu la fitu ia usi mai al fa funga le antunu ia tatu tala fou pe ona saunia mta pe ina ele vaenga o tala fou funga ina tu ia ele sunga ia matau aina isa ako Tala whalava o tala whau mai vai whanua. I tala tumua, e mai ane le taimi whaata pula a, e whaauruai tala sanga mo le toi whaitau wina i unga loa i au le whainga pālota nama vai nei. Ua tau lima ina le official whaamasinunga tala sanga e se formalitasi. Mo le silafia i lalo lavo le tula whono whainga pālota lua o ta siwa,
O loo manino ai le anga vao so se sui tau wā na te moe le whainga palota, e talo sanga mo le toi whaitau wina palota, e ui o lea ua whaalawi loa ai unga loa ia. Na saunoa le afionga i le ofisa sili o le matanga ruinga o whaamusinonga ia papali i John Taimanalangi a File, e tutusa lava le whaitino ina o le whaitau ngā loa ia na whaitino ina e le ofisa o whainga palota i le vaiaso watua nai, ma le whaitino ina o le toi whaitau wina o palota nei. O le nei ngā ruinga e whaia i luma o so se whaamusino, i le whaamusinonga whaitu malo, ma e fua lava fo i le unga whaamusino i le tūlanga mio tonu e ta ota mai le whai unga, o le toi whaitau wina o palota ai tu malo sa talo sanga. E talo sanga mua mai le tū malo wha palota palau li lua, o le talo sanga whaoratane fiu tuala Ioane pa o, wha sanga lea i lea ua fitfilia o fiu Bonifacio, ea mai le komisino whainga palota, talo sanga lona lua, talo sanga mai le tū malo ala taua sifo, o le talo sanga le fionga lima le manu moti alofa tu au, whaasanga fo i le sui o manu malo o teitu ave la whaitele waloanga to i titi Ioane ia markomsino whainga palota. Ta sanga lea palau li lua mo leo tausi le fia lea sa autola lo lea matanga lea e whaatulanga i lumo le whaamsinonga whaitu malo i le lua i le auri nei. I lumo le fionga le maitai whaamsino sini al whaamsinonga whaitu malo le fionga i talasa a toa. Ia o le tasanga lea la taua sifo o leo whaatulanga ina i le aso a tae au, se fulu le tae au, i lumo le whionga li whamsino ia matautia Raymond Schuster. O le tasanga tolu ai tasanga o le tūmalo a inga le tai, lea e tuina mai e le tasanga le whionga ia Muripola, lea tau sa laki ia whaasanga i lea o manumalo le whionga ia upa au Muripola, alo tafua Muripola, ia malkomsino whainga palota e wala awina fo i le aso atae au le lua le uli i luma fo i le whionga le tamaita i whamsino sinia talasa a toa. O le talsanga e wha i talsanga, o le talsanga lea le tō malo a li pata i tūpa i lunga. O le talsanga na tuina mai le whionga ia fuava a saumatu solo i malo amatanga penaia, whaasanga i le fo i o manu malo whionga ia taufua, Edmund taufua, malkomsino whainga palota, mai e wana au i le aso fo i a tae au, i le sefulu i le tae au, i luma i le whionga le tamaitai whamsino ia la le toa Rosella Palii. O lisi talsanga i lima i talsanga mai le tūmalo whasaleanga numera mua, o le talsanga le tofa ia pipi pa uri te vitata riu, sinapati, whaasanga i le ua manumalo mai, whionga ia le tinganga mtawha i la wina inga, markomsino whainga palota, e wana au fo i lea i le aso atae au le lua lea uli, i luma le whionga li whamsino ia matautia Raymond Schuster. O le talsanga le tūmalonga ngai whamaunga numero lua, o le talsanga na whaulu mai e le whionga ia tolunga taua so o alo Sioeli alo Faifo, whaasanga i le ua whiwhilia mai i whionga ia Fuisala, Lilo tu Ioane, malkomsino whainga palota, e wala awina fo i le aso atae au i le lua i le uli luma le tamaitai whamsino la le toa Rosella Palii. O le tasi tāle sanga na whaurua atue ai ono tilenga whai whaasanga ia ai ono Alec Ekera Mole tu malo wa ana lo filua. Whaapea le komisino whainga palota ma o le a whaitautaia, le toi whaitauina i le asatofi i lumo le awhionga i le whaamasino, ia la toa Rosella Viane Papalii. O le tāle sanga na whaurua pesa tāwai fau te wanga ena, e whaasanga ia vui i inga sione o le tumalo o whaasale le anga numero 5, a toa i male komisino whainga palota, ma o le a whaia i le asatofi, i le taita inga a le awhionga i le whaamasino i a leo tamatautia Raymond Schuster. O le tarasanga lona iwa e mai sa tupaitea, na whaaulu e lau tafi se lafi presau le whaasanga i a tavu i tafu sa le vau lea oa, ma le komisino whainga palota, e whaia i le asatofi foi i luma o le whaamasino i a lalatoa Rosella Viane Papalii. O le tarasanga e whaasanga i a sala Paulo Tuala Poto mai le tumalo o sa nganga numero 3, a toa ima le komisino whainga palota na whaaulu e Tuala Olivetti a him, o le a whaia i le asatofi, i le whaamalumalunga le awhionga i le whaamasino i a tolasa a toa. Ma le tarasanga mulimuli e whaia lava i le asatofi, i lumo le whaamasino i a leo tamatautia Raymond Schuster,
Na whaau niu apu ai o whaiva whaau i le lua e whaasanga ia anga sea to tanu vasa vale lio tanu vasa peto o a ana lo fitolu ma le komisina o whainga palota. Wa uma foi wha maunga na alo ia le teimi na whai whai tau ngā alo ia. Wha maunga umana e au mai lumo le whamasino. Whai eila ia o le toe whai tau ina. E toe whai tau a toa le tau nuunga o le whainga palota nai tū malo. Ia whai e mai a e le whai taunga. Mori mawina fo le fionga le whamasino le a wai. E tō mau pea le whai tau ngā alo ia sa iai i le vai ason tōna inei. Ia na wha amau tūlola i o le nā whai tau ngā alo ia. Ai a sau wa iei se swinga. Wa iei se swinga i le whai tau ngā alo ia ma se swinga wa mai tauina i lumo le tātou le toe whai tau ngā i lumo le whaamsinonga. Ia na whapena fo ileana a mai se polo inga le whaamsinonga. E lua awa e ngai a ngai iei ni swinga. O le sui o whai no mera. Ai tō maua i la tō na manu malo mai. O le lona lua, sui whai no mera. Sui ma le tangata ua manu malo mai. Ua toi sa saa mai fo i whaamanianga tau tupe mo le au whai pisi nisi la iti ma le au whai mea tau lima. Ina ua tau nu inga te whalewa pia i le wafu whaawa malo i mtau tu. Le wa ameli o le Norwegian Sun i le taia o le asolua. Na tu ua le wa ale nei le moto savu i fiti i le afiafi o le asosa. Na malanga mai ai matau nu uia pia i le tā tonu o le itu la e fitu i le taia o le asonga fua. O le whaatolua i leo na malanga mai le Norwegian i Samoa i le tuhusanga le nei. Le ana awhea i mo le taimi la tamai lo tātou atunuu i le masina o kuso. O le malanga muli fo ile nei ale va ale nei. O na whaatau e se atu lea i leisi kamupani waa. O le awha i le pāsese na tau nuu mai ai e to awhe walu sa lau dua se furuma le wha. Ma le au waa e to avalu sa lau iwa se furuma le ono. E to awha ni isi na malanga mai i wa alele. Ma le wha mue e malanga i le wa ale nei. O le itu lai lima le afia whina na whina to e to ua i Samoa ma malanga tuai. I Amerika Samoa. Ua taunu ulawa le whinangalo le sosa i e teo le kolu se mumu ina ia a apa atu ma fisosoa ni i mawhatianga na whianga i maa inga na a whia o la tautau a inga e meise i whanau i le whaama i o le whiwa puna iwi. O le taimile nei ua awina mai sui o le kolu se mumu whaavau malo mai whiti ma aus Italia la tautanu ti mea whaatasi mana i o tātou tangata o le ofo le soifua i le atautua e te pena whaafafine tō anga i ni polokala mea tali atua i whaalawelawe e tutupu whaafose i e pei o le whaamai o le whiwa o puna iwi. O lea o onga le nei o lo whaatautaia i le ofisa au tū o le sosai e teito ena imato, ma e ese mai le au whainga ruenga o lo o iai masui mai a fio anga o Samalai ulu, whanga atoa i masapapali i Sawai. O le maulawa ia le sosai e te, e le pa ufua le afosesina ona o le alofa i o tātou lava tangata, e ono aso lea o unga na amata lea sunga fua le vai aso le nei. Nisha onga lo fa pion tapina ina moka ko volunteers. E le vai ngani o ta o epidemic controls for volunteers. Me ngata leo le vai ngata o the community based surveillance, psychological first aid, community engagement and accountability. Ia mal le vai ngata o le ka o child safeguarding. Mta upu mane u tapina ina mo fo mane o onga e lava tau so i tato au whenga ruenga. E ngata i leo ai ngā volunteers e tali atu te mo whalawelawe. Hawa toi le nganga sosoani po le ta wau nisi whewa a fia i whaamai o tenki whiwa. O le whaamani nonga le taitai le vaenga polo ke ti mo whalawelawe. E leo a inga umana a fia e o iai le whasosoani. Na oila tau na mai tau ina iso enga le tele o le mana umianga. Awa e iai a inga e taunu uatu o lo o le leilawa le se umanga o lo o soifua i mga whatiai. Le tali atu i si whaamai e ono toi alia e mai le lumanai. Le temi nei mai la matanga ina wa sauli le outbreak. Sa a mai le lisi mai le matanga ruenga o le soifua malolo ina. O lisi le ia i lato wa afia, positive cases, lab confirmed cases. Le ala sa whaatino e le mato zaidi linga, ma whaatino e whaat mato ngā luenga sosoani. Nono ta inga lo whaatino i ni vaenga oma. Ina awane i toi se vaenga fure toi alia. O ngā peona se la fia ia. O le vaenga nei o le kentanki fiva e mafua mai le ni se tine o namu. E le mta upo le whaatino ina tatoa onga. Vaenga o tau le epidemic control for volunteers. O le tilo le transitions mai o le siama amata mai le vaenga lo le namu. Se i o lava tangata.
Ale leila no whaatino ia puipuinga maa wala e taha fie fo le pipisi. Le i vaenga le to te mai moina mauina. O le tine ia le o vaenga fo ia mwhai o ngā toa i swa vai. Wha mata whaafale o tono tato a inga. Mwhai fo lina o prevention sa o menga ni o prevention sa mwhai o na tu iti tia to e pisi o le dengue fever. O le whaawitai tele ale kuluse mumu na avei pa anga mai ua langolanga atu i le nei puro kalame. O malua whea ia ainga o mona o na ses. Malua whea ainga lea u le titira o bua la talape lima se lau leono se lau ila tau o mona tuftu whaina ia le. Ma ngani o tai namu i po whanga namu foi. Ma ave whainga luinga fsoswani al tato society. O lea foi sa whaatino e le tato au whainga luinga. Ma le ma volunteers. I le vai aso talua i le store nai. Ia le ngaluenga fsoswani ta ua clean up. Ia po le clean up campaign. Whaatino leo nisi o afia ngalo mna mia tele ia. Ia le ngaluenga ngen fsoswani wa whamaina. Olo ia i le whaamue a mae a lea o onga ua whaanga solo. O na tula i lea o le au whainga luenga whaunga i na tumai ua whaa penga inai. E tali atuai i mana onga o lea tunuu e meise o lea ua tula ta i vaitau susu. E ono iai fo i le fsoswani. Mo i la tau e a fia i lolonga matulanga wha pena. Tala fauna mo le nei vaenga lea so manu e telefo whanga whianga i malea tunu o. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Wala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Ia na la leo a mo 5 whao. Wha mo iwa tasi tesi maletasi. Iwa lua tesi maletasi. Maletasi o fitu tesi malefa. Wala au nei loa i le telefoni. Walu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Puipuinga wa fiango le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatamai ano whanga uma e tautu ufua mana no fwai namu. Whaamamala pisi mau tauta i ta whaafale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai vai toa. Pauta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamama vaianga uma nei. Ina ia tau fia ile pe peso le dengue fever ile atunuu. Tātou ngā ruru e whaatasi, mo se sā mua maroloina. Mo nisi whaamatalanga, whaapso tae ntanga luenga le soifua maroloina. Telefoni ono varutasi o.
Wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau fa la wiloa e fia faya i se tau fa amali loto. Mo le fa mama avenga. Mo oe malau businesi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, Tokelau, malelalolangi atoa. Iana ala leo a mo 5 fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu fa lua ono tasi fitu, ma fa fesili mo le vaenga o fa la wiloa. Tuipi le si ufufongo Samoa, numero tasi. Nisi o tātou whawhiwhianga o le ni fui whainga o le tai ao, ia me se fui o le whawhonga o le tātou antunu o i tātou tālafou. Ia be on tālafou me vei whanua be on i saunia mtāpina ina tū fantasia, ia ma whawhonga i nātū, ia e le susunga ia matawa ina i sa ako le vainga o tālafou. Ia e whamalo mwha tālo whantua i le tātou antunu. Ia i le ni fui vainga o le tai au pe afai o le nafa to ama wa mai tātou whaasalalonga ia e me se foi ia o tātou tāna fou ia mpol kalame whanga solo foi ia le tātou wala leo nei le si ufofongo sa mo le tuaipi whapenaona whanga solo i foi ia i le nei vaenga o le tai au whaatalo whātu ia i a tātou paanga ia me se foi ia o le mamalu o Samoa ia le foi ua whaafonga mai, mafuta mai. Mo le mawina foi, ia ua amata foi ona poloka lunga o le awala. Ia
e nai matua o lea ua ngai mai fo i mole momoli ina o nei whanau. Ia wa a fua ia i le nei vai aso pe ia o le vai aso na lua le nei. Talu o na to ea ea onga ma amatelia onga nei whanau. Talu mai le fa pe lima vai aso le ana ia i le malolonga a nei whanau. Manatua o lea lava tātou te muli ta ia lava fautuanga tu alalo foi ia mese foi fa si langa fa salonga mai le mtanga wenga o soi fo maloloina e ala i le fa mai le fiva o le ponaivi po fiva ponaivi tenki fiva mantua pe o le mafu angal na le na fa tu ia yona a elfa nau ia i le kuate tolu o le ni fo i tau sanga ia le ala na mai e lo le fa si langa ia le tātou mtanga wenga wa onga manga no ia ile Pol Kalame wo fanta titia fuanga wo uma na fanta auto fo ia mole Pol Kalame le fana wa onga le fa pe le ise malo longa le fana wa onga pe ona yai ai na ole Paula va malo longa le yai na ole aso malo lo ole lontu tamaiti po le sapa pai ia o nale fanta ai fo isi na malo longa ia a me se ai ia o leo amata na tapena suenga fai u ia onga te itasi ia mese suenga fai taulia ia po suenga le malo le yeile suenga le snape o le maia ma suenga avasenga se fulu tasi ma le se fulu lua kolisi maulunga ia pe suenga ia o leo tapena mamao i foi ia ma vato i foi to o la lava mai le fa silanga ma le fa manatu ia le tantum tanga luenga wa onga tulanga o pili o suenga mantua e tofu lava le mta upu malo na tau pe a luas ful valuta la le mta upu le vasenga sfulu lua por va henga voile le lo su le mta upu o suenga o le sasala si ia all school si ia ese o matau ai mantua e tofu le pe a luas ful valuta la le mta upu tasi fa pela lima mta upu ia lo winga lima fa tele lo su malvat vaenga fa pena ia o vaenga tau na sila fia le tato wa tunu ia le foi wa o pa wa vaenga le o tal no foi le tato wa tunu la to via le ni vai tau ma le ni taimi le wa mai al fainga firinga Samoa ia ala foi ila na fainga palo te tele le na fai le fai unga le masina mutu na yatu vi ia ile tua wa sao mauli foi le na fa mo sa fa pe na ona ta tu di vai ile tua ia e ala ile fainga filinga sa mo ia mo se fainga filinga file mu wa pe a tanto fu ia o le lava na tau popole ia ma popo e foi tau fionisi o le malu le tunu i ne ilungala lo ia e o le lava na molita i lava ia mai ai lava le ngango le tua ia tātou tai ia me se foi ia nei o tātou tangata malu tātou wantunu e ala ila na whainga whiriwhiringa le na manuia lea foi na mori mau le tātou wantunu mamai moa masilisila mori mauina ia le whainga whiriwhiringa sa moe ala le tātou au nanga whai taunga le aloa ia ia o le whaawasenga ina o pusa palota e ala i palota whapitoa palota mua vaeng whapena ia o male fai tau ngalo ia le foi tu sa watu e tatou ala te male ala leo ia le foi o yai isi mata upu be foi la na fa fonga ma fonga ina tu e tatou telefon ni som ta upu leo se e mai ai ia ile fam sinonga pe ona sa no tu foi le fionga ia papali ia e ala mata upu ia o le palota leo ta oto atu ia ile mtanga luengo fam sinonga ma mata upu tau fam sinonga ia ile nei foi vai tau ia o aunga lava o vaenga e ia fainga filinga ia o le foi na ia ile le filo inga le fionga ile te mai tai palmia tausi ia malana kapenet tausi ia ile sona na fi le na fa fitai ai ia le mamalu o le tato watu no atu e ala ile fainga palota e mai sei foi ia o lana whamanuia ia malana upu whamalosi fo ia ile fionga ia ile teitai ia filifilia le tātou atuno le fionga ile laulia le mali toa ia polanti vau fosi ia malana fo i vaenga wha upu whai lea wa se e mai fo ile foe
le whātauto i le asolua le vai aso fōu e ala i le malelenga ia ma le polo inga fo i mai lana fionga i le amo malo le malo Samoa ia le fionga i le tuia ana tui ma le alifano vale toso la vile lua ia e ala i le whātautonga leo le au suia i le asolua i le vai aso fōu le aforiva ia i le multi-purpose complex i Naituana i Mato e mawhai foi laona e mori mawina ma e mai moa ia tātou whasalonga tu sao mai le whaatautonga lea. Ia wā foi le whaatauto ina o tātou taitai. Ia tātou te talo pea, ia maua pea se Samoa file mu, Samoa saunga le mu, ia ma tātou te talo foi ia tātou taitai. Ia maua foi le lo tutoa, ia wā foi le taitai ina o le tātou wā tunu. Ia wā e whai ala au tala le tātou wā tunu. I le vaenga foi le tu lou le whafonga mai le atunu. O le atunu le o Samoa le titi o le makua matau tia o tangata. Ia ai lolo uma na vaenga. Ia e ala I te talo a tātou matua tausi. Ti nam te mama tutua. Po fea la vae sisi le fua le Samoa. Ia ai e pia tā le te talo le. Pe la tausi I lo le tā ia e whanongoina lo. Ia o upo le alofa. Upo le whaamaula longa, ma vaenga whapena. Ia e lolo umana vaenga, ia pe a whapea o lea lava e ia te itatou lea nganga o le tua. Ma vaenga whapena, ia lea e tele ina tātou tā patu le tā foi. Ia le li fina ngalo le tua, e teitolu aina ma le mamalo le tātou wātunu. Ia e vi ia le tua o lea lava e te ita I maile soifo manuia, a Samoa e ala I lana fōlaunga ma lana sāwalinga ia I le nei fōi masina e ala I le nei aso le lo se fulu nei o se tema ia le vave o le nei tausanga lewa te ia lewa tātou au lia masina lo naiva ia a fuara ia ia e le toi mamau fōi ia e uma ia le nei tausanga lua whelua se fulu lima wa o ke topa pa ua tala noanga tala noa ia o ke topa ia o le no tamaiti wa pe o I folo le o ngā tutono o ki topa ia a matalona e whanongo ina ia vaenga foi ia boka foi ki disimasi ia o anga lava na o le fisoua inga o tausanga te itasi ia marisa valinga le tātou wantunu ia e vi ia lava le tua e le aia se tala ia o se vaenga foi e whampopole ina ilu tātou wantunu ia na o le fia pa wana mea le tele ina faku ulu I mafofo nisi o le tele o le maufana velave ia e so ia o a unga lavo le soifuanga o le tangata ia me se foi ia o soifuanga o tātou Samoa ia malesi me mamafa le mafofo le se tupe ia e pauare mea ia o le ta otoi I totono Samoa ia le tele ma le anuanuai ia o le sosia foi e le ngata I le tai ia o le vau le ana wala au mai e foi nisi o tātou pa anga I nei vaenga o le tai au. Ia whapea, ia lau whai le tō ngā kāpisi. Ia ele I oso leile la malama le au aru ko ngā kāpisi a maumalo. Ia aru ngā voi. Le foi na wala au mai le au uso ia po nei tātou to foi pa anga masani. Ia po le ia to fa vo I po le sunga ia mai lolonga ai vai lo polo va me le fa kwa ele faiva ia me vai mai tele ma le ano noa I o le faiva le na mo wana po ia vai nga fa pena ia tatou te taso lo ifia o le ala vai manuia sa mo o le tangata le ngalue ia mtulanga fa pena ia fa malo to vo I lau faifa to anga le au faiva le au faila fu manu tu lo le nei tai au ia la vo wo su te masani ia e ambu ia la to na vaenga e pule la to taimi o le au fainga ruenga la ia e pule ia le taimi ia e tuai ia pe fa pe ia fa maulo tuai ia e le fainga ruenga ia fa maulo le fainga ruenga ia wo le to ia vo na as ia o tamai e pule ala ko ia a fa pe fainga ruenga faingi singa ruenga ia ele fainga ruenga kai au ele fainga ruenga ile si vai aso ia o vaenga fo ia o tātou tala noa I fo ile ni vaenga o le tai au whatalofa ia semi lawano esa whape mai good morning ma lole ala usu le ni tai au whaaftai
Misi so na lote, whape mai talofen, good morning. Manuenga ruenga le niga so lulofa mo a inga I Samoa. God bless, mafuta mai Brisbane, ia I Ausetalia. Ia nisi lava o tātou tunuu, ia loo tuina mai, ia lātou whamanianga, ia ma lātou walo whaanga, ia nai o tātou a inga I Samoa nei. Ia whawhitai e voi pēa no whai atulu teima wo sola ni vaenga le tai au. Pei ole au ngāle na ole tātou porkalame le nei. Ia o loo mafuta mai ai, ia ma whaafafonga mai foi, nei o tātou a inga ia tunu mamau. Ia o loo whapena, ia tusi mai ala tau fi au tusi ai lunga o le tātou live, ia tō laulawina le whaafonga mai ala tau a inga. Ia, o lai lava e alolofa mai, ia ma whaamanuia mai foi, ia e ala foi, ia I le nei foi vaenga o le tai au. Ia o leo wato e lua suma 5 minute o na tāne o lei tula e valu. Tātou iai foi porklame masani o whawhiwhianga pese se fulu whantunanga ina. Ia o le a tomu atu le whawhiwhianga sa au sa vali. Ia I le nei foi vaenga o le tai au. Ia tautua foi ma le au nanga lawala leo si ufonga o Samoa le tuipi.
Hola
Olo utolo tolo o matautu Male penisula o molenu Eta itu pito ia pia O sio utau langa manaya Ua fipula fi mai le sami O atau mau fitu o le langi Ua sulungia ia o masia uhani A o masa vali vali Olo utolo tolo o matautu Male penisula o mulinu Eta itu pito ia pia O sio utau langa manaya Ua fipula fi mai le sami O ata uma o fitu o le langi Ua sulungia ia uma sia uhani A o masa vali vali Oi le masina se Yesu sulu Isamoa o sio ua tunu Ua faile ama fia fianga Ie vanga tine matama Olo sisiva mai ma pepese Matata la tau kulele A o mai vane la lole niu Na o a umasia upele Ua tonu matatau leingoa Ua whaingoa i Samoa O le penina le Pasifika Ua whai mamita mita ngai a ita Ua whaapia o na lauilo Ia ile lalo langi atoa Ua alai o na toa tele Le au mai moa ia Samoa Ua tonu matatau leingoa Ua whaingoa i Samoa O le penina le Pasifika Ua whai mamita mita ngai a ita Ua whaapia o na lauiloa Ia ile lalo langi atoa Ua alai o na tua tele Le au mai moa ia Samoa Oi le masina se Yesu sulu I Samoa o sio ua tunu Ua whaile ama fia fianga E vanga tene matama O lo tisiva mai ma pepese Matata la tau kulele A o mai vane la lole niu Na o a umasia upele Oi le masina se Yesu sulu I Samoa o sio ua tunu Ua whaile ama fia fia
Momoria tonight, Momoria Moni. Let the ceiling alone for Susuru for Amoni, let Moni Maui I wanted to see.
Whawhiwhianga nāme le au whai besel e maatu lua ea ma le momoli atu nei mo ngā moni ea i le ni fui whainga o le tai au le aua tā tonu le i tū lai valu ea usi mai al whawhunganga le tātou an tunu ea i le toi whasalawina o a tātou talafope o na sauniam tāpinaina e le sunga ia matau aina i saako. Tala whalawa o tala whau mai vai whanua. I tala tumua, e mai ane le taimi whaata pula a, e whaauruai tālu sanga mo le toi whaitau ina i unga loa i au le whainga pālota namawai nei. Ua tau lima ina le official whaamasinunga tālu sanga e se furumalitasi. Mo le silafia i lalo lavo le tūla whono whainga pālota lua o tasiva. O lo maninoa i le anga wa au se o se sui tau wā na te mo i le whainga pālota. E tālu sanga mo le toi whaitau ina pālota, e ui o lea ua whaalawi loa i unga loa ia. Na saunoa lea fionga i le ofisa sili o le matanga luenga whaamusinunga ia papale i John Taimanalangi a File. E tutusa lava le whaetino ina o le whaitaunga loa ia na whaetino ina e le ofisa o whainga pālota i le baiaso watua nai, ma le whaetino ina o le toi whaitau ina o pālota nei. O le nei ngā luenga e whaia i luma o se whaamusino, i le whaamusinunga whaitu malo. Ma e fua lava fo i le unga wha masino i le tūlanga mio tonu e ta ota mai le wha unga o le toi whaitau wina o pālota ai tu malo sa tālu sanga. E tālu sanga mua mai le tū malo wha pālota palau li lua. O le tālu sanga wha o le tāne fiu tuala Ioane pa o. Wha sanga lea i le ua fitfilia o fiu Bonifacio. Ea mai le komisino whainga pālota. Tasanga lona lua, tasanga mai le tu malo ala tawa sifo, o le tasanga le fionga lima le manu moti alofa tu au, fasanga fo ile sui o manu malo o taitu ave la faitele valo anga to ititi Ioane, ia markomsino whainga pālota. Tasanga lea palau li lua mo le otosi le fia le sa autola lo le amutanga. Lea e fatulanga ilumo le famsinonga faitu malo, ile lua ile aulinei. I lumo le fionga le mai tai whaamsina sini, al whaamsinonga whaitō malo le fionga i talasa a toa. Ia o le tasanga le ala tawa sifo, o le uwhatulanga ina i le aso a tae au, se fulu le tae au, i lumo le fionga li whaamsino ia matautia Raymond Schuster. O le tasanga tolu ai tasanga o le tū malo a inga le tai, lea e tuina mai e tasanga le fionga ia Muripola, le atawal sa laki i e whaasanga i lea o manu malo le fionga ia upa au Muripola, alo tafua Muripola, ia malkomsino a whainga pālota e wala awina fo i le aso atai au le lua le uli, i luma fo i le fionga le tamaita i whaamsino sinia talasa a toa. O le tasanga e wha i talsanga, o le tasanga lea le tō malo a li pata i tūpa i lunga. O le talsanga na tuina mai le fionga ia fuava a saumatu solo i malo amtanga penaia faasanga i le fo i o manu malo fionga ia taufua Edmund taufua malkomsino whainga pālota mai e wana au i le aso fo ia tae au i le sefulu le tae au i lumo le fionga le tamaitai whamsino ia na le toa Rosella Palii. O lisi talsanga i lima i talsanga mai le tumalo fasaleanga numera mua o le talsanga le tofa ia pipi pauli te vitata riu sinapati faasanga i le ua manumalo mai fionga ia le tinganga mtafa i la wina inga malkomsino whainga pālota e wana au fo i lea i le aso atae au le lua le uli i luma le fionga li whamsino ia matautia Raymond Schuster. O le talsanga le tumalonga ngai whamaunga numero lua o le talsanga na whaulu mai e le fionga ia tolonga taua so o alo sioeli alo faifo faasanga i le ua fifilia mai fionga ia fuisala lilo tu Ioane
ma le komisina o faiga palota e valaauina foʻi le aso ataeao i le lua i le uliluma le tamaitaʻi faamasino o lalatoa Rosela Papali'i. O le tasi tālasanga na whaaurua atu e ai ono tilenga whai whaasanga ia ai ono Alec Ekeramo le tumalo wa ana lofilua. Whaapea le komisino whainga pālota ma o le awha tautaia, le toi whaitawina i le asa tofi i lumo le awhionga i le whaamasino, ia lalatoa Rosela Viane Papali'i. O le tālasanga na whaauru e pesita vai fau te wanga ena, e whaasanga ia vui i inga sione o le tumalo o whaasale le anga numero 5, a toa i male komisino whainga pālota, ma o le awhaia i le aso tofi, i le taitainga a le awhionga i le whaamasino i a leo tama tautia Raymond Sister. O le tarasanga lona iwa e mai sa tupaitea, na whaaulu e lau tafi se lafi presau le whaasanga i a tavu i tafu sa le vau lea oa, ma le komisino whainga pālota, e whaia i le aso tofi foi i luma o le whaamasino i a lalatoa Rosela Viane Papali'i. O le tarasanga e whaasanga i a sala Paulo Tuala Poto mai le tumalo o sa nganga numero 3, a toa ima le komisino whainga pālota na whaaulu e Tuala Olivetti a him, o le a whaia i le aso tofi, i le whaamalumalunga le a fionga i le whaamasino i a talasa a toa. Ma le tarasanga mulimuli e whaia lava i le aso tofi, i luma le whaamasino i a leo tamata utia Raymond Sister, na whaaulu e niu apu ai o whaiva whaau i le lua e whaasanga ia anga sea to tanu vasa valelio tanu vasa peto o a ana lofitolu, ma le komisina whainga pālota. Wa uma foi whaamaumaunga na alo ia le teimi na whai e te whaitau ngā alo ia, o whaamaumaunga umana e au mai luma le whaamasino. Whai eila ia o le toe whaitauina, e toe whaitau a toa le taunu unga o le whainga pālota nai tū malo. Ia whai e mai a e le whaitaunga, mori mawina fo i le fionga le whaamsino le a wai. E tō mau pea le whaitau ngā alo ia sa iai i le vaiason tōna i nei. Ia na whaamau tūlola i o le nā whaitau ngā alo ia. Ai a saua iei se swinga. O iei se swinga i le whaitau ngā alo ia ma se swinga wa mai tauina i luma le tātou le toe whaitaunga i luma le whaamsinonga. Ia na whapena fo ilia na mai se polo inga le whaamsinonga. E lua awa e ngai anga iei ni swinga. O le sui o whainu mera. Ai tō maua i la tō na manu malo mai. O le lona lua, sui whainu mera, sui ma le tangata ua manu malo mai. Ua toi sa saa mai whai whaamanianga tau tupe mo le au whai pisi nisi la iti ma le au whai mea tau lima, ina ua tau nu inga te whalewa pia i le wafu whaawa malo i matautu. Le wa ameli o le Norwegian Sun i le taia o le asolua, na tu ua le wa le nei le moto savu i fiti i le afiafi o le asosa. Na malanga mai ai matau nuu ia pia i le tātonu o le itula e fitu i le taiao o le asonga fua. O le whaatolua i leo na malanga mai le Norwegian i Samoa i le tuhusanga le nei. Le ana awhia i mo le taimi la tamai lo tātou atu nuu i le masina o kuso. O le malanga muli fo i le nei a le vaa le nei. O na whaatau e se atu lea i le isi kamupani vaa. O le awha i le pāsese na tau nuu mai ai e to awhe walu sa lau dua se furum le whaa. Ma le au waa e to avalu se lau iwa se furuma le ono, e to awha ni isi na malanga mai iwa alele, ma le wha mue e malanga le waa ale nei. O le itula e lima le afia whenana whineto e to ua i Samoa ma malanga tuai, i Amerika Samoa. Ua taunu ulawa le whinangalo le sosa i e teo le kolu se mumu ina ia a apa atu ma fisosoa ni i mawhatianga, na whianga i maa inga na a fia o la tautau a inga e meise i whanau, i le wha mai o le whiwa puna iwi. O le taimile nei ua awina mai sui o le koluse mumu whaavau malo mai fiti ma aus Italia. La tau tenu ti mea whaatasi mana i o tātou tangata. O le oofo le soifua i le atau tua, e te pena whaafafine tō anga ai ni polokala me Italia tua i whaalawelawe e tutupu whaafose i, e pe o le whaamai o le whiwa puna iwi. O le awa onga le nei o lo whaatautaia i le ofisa autu o le sosai e teito na imato, ma e ese mai le au whengadwenga. O loo iai masui mai a fio anga o Samalai ulu, whanga atoa i masapapali i Sawai. O le maulawa ia le sosai e te, e le pa ufua le afusesina ona o le alofa i o tātou lava tangata, e ono aso le a unga na amata le asunga fua le vai aso le nei. Nisha onga alofa peon tapina ina moka ko volunteers. E le vai ngani o tā o epidemic controls for volunteers, le ngata i leo le vai ngata o le community-based surveillance, psychological first aid, community engagement and accountability,
ia male vanga ta wale o ka o child safeguarding ta upu mane u tapina ina mo fo mane o nga e lava ta o so ita to o fenga wenga nga tsa ile ai nga volunteer se talia tu te mo fala velave aba to le nga so swani po le ta wa unisi fe wa afia i ni fa manyo thank you fiva o le whaamani nonga le taitai le vaenga polo ke ti mo whalewelave, e leo a inga umana a fia e o iai le whasosoni, na oila tau na mai tau wina iso enga le tele o le mana umianga, awa e iai a inga e taunu uatu, o lo o le leilava le se umanga o lo o soifua i mga whatiai, le tali atu i si whaamai e ono toe alia e mai le lumanai. Le temi nei mai la matanga ina wa sauli le outbreak sa amaile lisi mai le matanga luenga le so formalo lo ina o lisi le ia ila to wa afia positive cases lab confirmed cases le ala sa fatino le mato zaidi linga ma fatino fe mato luenga so swan no ta inga lo fatino ni vainga ina awan ito e se vainga fure to ya o nga piono se la fia ia o le vaenga nei o le kentanki fiva ma fu mai le initiative o nam e le mta pole le fatino ina te toonga vaenga o tsa o le epidemic control for volunteers o le tilo le transitions mai o le siama amata mai le vaenga le nam se yo la tangata ale leila no fatino ia puipuinga ma wala e ta fe fo le pipis le vaenga le to te mai moina ma moina o le tini ia leo vaenga fue mfai unga to ai swa vai fa matu fa fale o tono tato ainga mfai fole o preventions o venga ni preventions mfai una tu iti to pisiole thank you fiva o le whaafetai tele ale kuluse mumu na ave pa anga mai o langolango atu i le nei purokalame o malua fe ya ainga o mona ona assess malua fe ainga lea o le titilo bo ala tala pe lima se la leono se la ila to o mona tuftu faina ya le ba ngani o tai namu i po fanga namu fo ma ave fo inga luinga so so ani tato so sa yete o le fo isa fati no ele tato o fanga luinga ma le ma volunteers i le vai so talu vai la sto na ia le ngaluinga so so ani ta o clean up ia po le clean up campaign fati no le ni so afia ngalo na mia tele ia le ngaluinga ni so so ani wa fa maina o lo ia le whamoemoe a mae a lea o onga ua whaanga solo o na tula i lea o le au whainga ruenga whaunga i na tumai ua wha penga inai e tali atuai i mana onga o lea tunuu e meise o lea ua tula ta i vaitau susu e ono iai fo i le whasosoani mo i la tau e a fia i lolonga matulanga wha pena tala fauna mo le nei vaenga lea so manu e telefo whanga o whianga i ma lea tunuu Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau fa la wiloa e fia faya e se tau fa amali loto. Mo le fa mama avenga. Mo oe malau businessi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, Tokelau, malelalolangi atoa. Ia na la leo a mo lima fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu fa lua ono tasi fitu. Ma fa fesili mo le vaenga o fa la wiloa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Numero tasi. Puipuinga wa fiango le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatama ia no fuanga uma e tautu ufua mana no fuai namu. Whaamamala pisi mau tauta i ta whaafale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai vai toa. Pauta avale maisi me fai tino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamama vai anga uma nei. Ina ia tau fia ai le pepesi o le dengue fever i le atunuu.
Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se Samoa maroloina, mo nisi whaamatalanga, whaapso tae mtanga ruenga le soifua maroloina, telefoni ono warutasi o. Malotoina, o whea e usu po ie. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whalikomiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mo se masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalololo mau i masini. Ui papa, ke haru sa o ala i vaitele, i le whaloloa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tula i le whalikomiti taru sanga ia. Na o ti e lo le i vaitele se i mata i e masini. Fiu mai lo ia tātou la lai funga lei, vaitele whapeasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 whapeasa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Ora mena ringa seki ko i pilvalo. O e mau ai pese ko ai isi au fai pese i o leva. E pei lao lea. Pa fofonga la oi. Le puni ala va. Benino tia fau. Ai fa fefea fa le fatu e nari. Ma atunua. Siaki la pana. Tapu tonta chill. Le 2AP male, fai yaso serenaders. Asuao Felice Micaele. Le matangi vai se sai. Le fui facasio Tia maa. Heavy tama. Rosa bye bye. E vai le mataonfi e pe ana fai ai tu ma. E le avia in fai mata ai via ai fa. Le rosa ha in le fatto tauranga. Le tele o nisio au fai pese ua le masino i lunga o si fofongo le aturu le 2AB. Nisi o tātou whawhiwhianga e a musika sui whewhiloi fwoi whansalonga whapisi nisi e a mese fwoi e a o le nāna toi whawhonga mai le tātou antunui le toi whansalawina o tātou talafou pe ona sauni am tāpina ina am tū whantisia ma whonga i nātu e a le sunga e matawaina i sa ako le vaenga o talafou le ua luas 10 minute ua te ai fwoi le tu lai valu i ai le tautua fwoi me leo nanga la wala leo si u fonga o Samoa he aile ni fui vaenga o le tai au. Lea voi wa ma fatasi hea ma le sunga ia mausi si i leo tumose he aile ni fui vaenga o le tai au a wafo i le tātou whasoa masani. Ea ma le tātou porklame, talo whantu mauil ni vaenga o le tai au. Ea ma talo whantu fo i tuein ma lo fo i fonga ma le tautua i le tātou atunuu i le nei fo i tai au. Fatalo whantu i le whaafonga ma le mai mua mai o le tātou atunuu i le nei tai au fou o le aso lulu, o le aso lona se fulu le nei, o le masina o se tema lea o tātou savalia
ia vi ia ile alofa ma le anga lelei o le atua ina ua mawhai o na tātou aulia ia le nei fo ia so fa popo ia so lo tau soifua ma sa tātou bola malo tupai ni le usu nei tai au malo fo fonga fa longo mai lunga le au wala kaule ia ie a timu ia tu saule la tu sa ioi usa kamera ia pe va veanga pe fongi ele isu ke ala ia kusa o le benga le e mo ia le o malo sile mo fole su tu lo tai e au ke ia fa malo lo tu lo fionga wale selfie atu fa noi mai va mo ala malo siar ki la ia kamanga ola ko lo ka pingi sila ai ke wo solo le mai sala wo solo mai skama fa me kau pungi manga ave lo fo mai ola lo fo mai pala va kulo ia wa ngo ave fo mai kau kala fa makala ile meanga ki fa longo inga ia fa mai o kwa fa mai fo mai what's wrong fa mai you know when I breathe in it's okay when I breathe out feel if ma fo pole alfa pala ngiole ole meale ku pe a manga vai fa mai when I breathe in it's okay when I breathe out bi ki nga ku kui Ahora papalang. Pasa agua. Para un piqui na cucuy. Vale, no al palang por el alquil. Yo me saule aka. Yo fa penga me saule aka. Ia e foi fa pe que manga o ai ko mais ko inga ni fa kala ali tu e. Me que ola le aka. Nanga e afonengo o mari yo kaka fa penga le soi fonga le ka ko kingas ka mai mea ai ke ala yo ka mo fa ke le ia mar kinga kukuya ia mo fa me no mar ko inga do you remember the day. Ya bueno ko inga fa makala la esele kaka nga fa sanga i malisifi ai sa ko inga ko fa makala wa fa lo longo mai ko inga ye ingula ko aba mai ai va ile aka maka kia o le aka nga maka ingusila mai ia va ia lo akulo usa le nga fa sioki le sifi le kama le aka le amakanga le ko i kamalo kipi le ulu vele ngai fi se kulo ai fa fo mele ku ai o lo makua e fa lan kilo la yele akali o le kama makua lo le ya la ke wa lo ko lengi fo ngale e fa pe manga o ko e fa langa revenge me fe kawi lo male sifi wo saule sifi o makua le kama lo la kul kama langa so fa ngu ku mai lo va nga sifi ai ku kul kama mai se i lo male peru le kama kiki wo makua mai ai va la aufa ia mai wala au ku lo le sifi me e man kwale aso nga ekipia ile uru lo kama sala e fa ku lo kala va nga le fa me la ya kala kama mai ya nga le ku kama fa se i mal peru fa mai you remember the day usala le wo fiu ma fo por el ekipia le uru no you remember the day you cut my hair ale aquele mese selo le uru le lima lo ara o kari kongo ngai ko inga ya la ko Arke uso ngai ole fa makala ka ale o ka ngwa kai uso pa makala upule si maro tu ei ia ole nga tono le vaiaso le asolulu le na vala au mai ia mo malo le tai au ia mai vo ia na fa malo malana Fantalo fofo fe mai la lang fai lang ko nga kapis o fe me lang ko nga kapis nga fai le ba va ola kapis mo malo awale fo ke ka mangkua ole na fo le ngo fatal no por kara na wele man via fa so ya ala fo ko akoko ya we vai la le wo anka au kapis ya isi au kapis so kapis ya isi la familia va fu se imai Jole. Ja oia pe quiero se ko wola le ia se. Ma ia fatalo fatu stoina mo malo. Wo leva aso ko e feilo ai. Ioi. Ia ai me se ai o niso tanto pa anga masania ma ilolonga. Ia o lua ia ai me so tu mo. Ia la to malama na sa vala o militai au.
ia mamai foi la to fa manuanga ia me se foi o le tato por kalambil ni taiao la so na file na mo el felo inga lusenga tu stala mla fa sa la uma le kabinete tausi le na mo le foi le la to fa tai la tu no ul fa inga pa lota ia me se foi ia fa malo si au il va inga le o tu la me foi ni tai malo fo ia yo la wa fo i wa o le aso anafia o kikilo kwa ile autostala ia male tulanga fo ile la to felo inga male afionga tama ita ipane mia tausi ia le la wa tato taunu umai wale wa umal palota ioi wa uma fo i tato nga wenga le sa tato le moe ai faita wina lo ia fa salawina tu sao faita wina lo ia o fainga palota fainga filfilinga al tato watunu ia le li mai a fo ile fa mo tele ia o malo ala ia le markonga kapisi markonga kapisi o misi so mo malo isa o ilo la ia le aula kapia le ngalo ela o kamale ngama fai do marka alonga ma istamaki ia sko ingala le o le otale ngalo le ile afo ile ngo ile avenga avele au ia fai do marka alonga ma istamaki ra kamalanga afo ile ngo afa o vala au ala nga nickname king king ia le ala avau war ko inga ingele avau ko la ngango ko wala ilo o le kele o kanga kai io ka meki fo ia fanga o le ka alo le au istamaki ma ka meki palang ele avau wala fo ia kumul ka po inga istamaki o au kilang ele avau ko wa fo le ngo o ia king ele polo lo wale o king ma le polo ia ala avau ko inga fa mai put down the ball king usala le ala avau ko inga le ku wale si va inga le o le au la ko ka po ile le nga wa ku ingi ia la fa la au ko inga fa mai ko fa ya ku se sia king ku la lo polo le avau ko put down the ball king nga oso le sa ka manga fa mai fa apea lo mai king put down the ball said leota o ka se foi Olha se foi o pula faz. Você vê ela o coi faz o pula ele vai ser lá e faz ele falhar. Vai e fio leva lá e ele foi o puá. Foi o puá olha falo longo mai le au fenga nguia au simiria o fa pe ele mama e foi da ka mai que o cuidado alu ako al past tense mas present tense ko ba me foi kali hacking ma fa vasenga me Ole songa halua iai ole o iai Rowi o kamaia le anga vasenga sko inga faya onga sa faya onga foi o ya mako ya sora woki kamanga le o kalambo ya le fa koi toi usanga ale ku ai lunga kamanga ile la unga kongia le ale onga kulanga lua pe a fai unga kausanga ale ku mai ya ole vasenga tolu nei wa wasola prima 1 prima 2 fa pengan fa standard 1 standard 2 fa ya onga ko inga de standard 3 ya po le ya 6 ele nga ke mini me ya ol vasenga lo na onno le nei ol vasenga le nei to tolus fulu lima ia le afai o lima te mai ta ia ma ole taunu unga le nei o le taunu unga le nei o le famoe o le fainga suenga ale vasenga le nei tau sanga ia ma o le ala o le wa tulanga mua uma teine ai tulua uma tama uma full stop le la unga kongi al faya unga kusala afa peka ke vasenga ile ko inga wa yo kafia pe afa pe o la esa ule meka ke uliva le wa chai na ifa tasi
ai ngai whakasi ma kuakanga. Le au sisili ma le au le ngi kulanga ngi whailonga i. Sisili umatene ai tu lua umachama. Ia manuia tato wasa. Hawaii le happy le au le ngi mea o nga whaia le au le pasi suenga. Ia manatu pe ia tuaino le tato whatanoanga ni tai au a. O le company tavale le Escomotos. Ia ai foi o vaonga ioe sunga ia lipa vaonga. Ia foi se Land Cruiser ma se Hyundai ma se Hilux. Ma Toyota. Ia Toyota. Sa o isu meu o le tio manga o le fama. Ia va vai foi tato pese foi mai tato feloa i ma le Esco. Ia fia foi to e whaafelo ia tu tātou atinu o nei vaenga o le tai au a tātou iei le tātou polokalame o le tālofa Samoa. I mantua foi la o le taimi masani foi nei o tātou polokalame whaatulanga ina o whaatalanoanga ma tātou paanga e o company ma pisinisi o lo whai paanga ma le tautua a le siu fonga o Samoa le 2AP ia whaapea foi la la ata le TV iwa le tātou malo lea ua whaatasi mai nei tai au ia le sui o le company malosi le Escomotos ia le sunga ia vaonga malo so i fua vaonga nei tai au so i fua manuia ma le langi e mama fatalo fatu foi i lau fionga maui whapea foi tala inga ia tupai fatalo fatu le ala mai whanunga ni leile malo tato watunu nei foi tai au fou le anga le leo le tua
o so mai le la fo ai mai le aso fo vi ia la na fio ma lo so fu manuia ni tai o fo tai ia o vai se unga fo yo ka ko le ko fe va ia o le tele la vo le pisi mal fa mo fo sa ia o tatu wa tunu ale ke va ia ku lava o le lava ke pi te sau pi te fia mai nei tai au ia mana tua fo i mo o le taimi ne o suinga ia o le lava e walo fat fo i wasa to fita i tunga ile tato fa mo le fainga fifilinga ma le fainga palota sa alo tu ye ia o alo no inga i longa na mo sa to file mu taimi o le maluanga ale la u file mu ke mi ye ma lo lava ia o le o taimi fainga ta nei le atu o no le fifilia mai i fa tauto ina sa tato malu ia o taimi lava e mautu i fo ina fufong ia o me monia ia ko se e fo tato wa pe ia no masani ai o tal tonu mau i matu pa ai o lo fa tali fo le private sector matangata i to tasim business pe ia o le ivitu lava tu lo le ngana le fa mo le malo nga yo le malo ta tia no fufonga ia no mulmul tai u mai le tato ia mai se au pasi o tal tupe ia tasim e fa nga yo el tato malo tasil na backbone o le fa mo ngole tunu ia o le fa nga yo ina o fufonga ia ona fa pena fo no lango so le private sector mai si uma fa la tonga tu mo oti malo o le te su mai nei vaunga ai fa per kala atuenia fai mai o atu pe aka ia vaunga pe ora ia singa kala fia mai fo ile o le company ia se fai se sau noanga po le ase ku langa o ia ka ko ka vale ni kaimi o tuene ka fa ka usan ka vale ia fa ftai atu sa o fa fine ia o lua kala nga fa ftai mo ne ia vanoa o le tala mua o se tala fia o lo ia fa mo tato company e tala lo ia tato ngalu nga fo le showroom il masina fo masina tau pulola le masina o ke topa ia un tato feilo ai lo le malulu lima tato ofisa fo ia ma fai fo inisi tala fa popo o le tala lona lua o le vai aso tu yon tu le amatalia la son fo la so luas fulma le lua o setema ia lo atu tato malanga isa vai mo le au nanga mo tele sa la fai ia o le tar sanga tu ai tato pa anga isa vai fai titia le tu pe alu le o mai va am tu e fo ia mana ia e puka e tau ava no e fai service ita tau ta vale mai se lava ita val fo ta vale le 11 na vatu ia po o lima hafe sulu af kilomita fa pena vala au e tama ita ia Rosalia le lua fit ta stas i ma fai ele puki manule lava temi vai aso na amata tu ala so fo ta la sfraile la so lua sfuma lua o setem luingo o vai aso tu yon tu ia o le tala lona lua na o le tala lon tu o lo iai pe tato stock o piki apu lua o lua lima Toyota Land Cruiser single cab ta mai four wheel drive lua faito o lo iai pe tato special ele telenta ta vale la iai te mini ma nei ale avanoa nei walanga o le si la vale ta o loa le single cab four wheel drive lan papai ma nei lo wase si mai si la ia ma fa tu langa po le ase fa moi ni te o no fo i pe tolo fo ia e te o mo se tau ta ia fa po fo la io se si a tau lunga po se le ni fa alu ai mana ia leva no le mo te mini e o aku o uma special fo o uma special a manu le fa alu nel masinga o se tem o le tato spare parts ia o lo tamo fai pe o lo fe ngai si tama tai o anita ale male lu i tau ta fa ma popoina ina ia tau nu va al te mital fe ngai au te tau no o ia tato to nga o fiva Yamaha parts o pe o spaka o nisi uma e mana ia le fa sota ia ia le lua fit tas ia ona val aule ia i mo wanita ali ia pe fa pe fia mo sa va nga to nga tato fiva a mo nga tai fale o lo a tau tu ina tato ile fainga faiva o le temi nei le stato wafi pe on failo atat por calamite mi ufano o lo talia pe tato shipments ai le leile sota i mai ma fai fo nga alu mau ina i fai ona puk ana i masina i luma fa te inga o topa novema tesem ai awal no fo ai se ia mai pe mana o mia ina o mai lola ia le mau ia ona tula i mai le se inga ai ma nei al bato stalo le plan ahead ina ia al fe ngai le fo nga le va ma suinga o le afi ia ma le mau o le afi ia te talo na nita ia o mau malo lo no winga o le te saunu mai va unga a fa pia o ele te ala lai sa vai
a o le wa e silafia o le la au atu le timi sa vai i le vai aso luas fulua o September. Ia. E mawhaila o na puk mai lau ta avale pe ai mana o service. Ioe. O le tūlanga maui, e ala na mato mana na o e puk mai. Ina ia e aluatu o lae ua uman wha mau pe ristala lo sua whaile lisi. O le aso, ma le aso. O le mafuanga. Ina ia wha tūlanga le lei ia puki sua. O le eile tūlanga, voi le leo tama le ata pena pus whainga luenga. O le ata liu mai i le asfarili. Ai koe aluaku lesi. Ia, o tātou nei taimi, o telefo ina ngalo. E tele o mau mea e feto omi mai mwhaalavea tō whina ngalo mua tātou whātou whala inga. Ai le leo na puk. Ia na tau at role iau. E na ea rola ia loa e mautinoa. O le aso lua la. Po le aso lulu fo iau. O le taimile a lena whai mai ei. Tā pena e tā wale ina ia e lua e o leo lava. La saununi mai lau whai ngaluanga. Wai le tō telefo inisio. O lo ero keiti le malanga lea. Ia. Luna winga lai e o a tama le lato lisi lea na avatu. E fai ngofia i fo i wale la ta pena atu. O le si tā ua maui. Ia i loa e tama. Po le alto i ngā tā vale. E fo ia i mato pāte a watu. Ia male tu ai ngā i o inga po fia kilomita lau e wa o mea umai e. E tā pāre taimi la whale puki. O fia kilomita na wa o i el tā vale. Ia i si whale i tonu. Ia i se mea o mana o mia o e si la fia i te mana o mia. Nā tā pena le o le mato whainga malanga i o atu. Ala e wa watu ia. Ia ni support service foi mo mia. Vaunga a whapea, tu sape whapea o lauta avale e se mea na whaatau wai. A o lea te mo o mia lauta au nanga lea mo le servicinga. E lea whaina le tū lea. E mana ia le fesili. A o le mato preference po le mato tualalo. Mana ia o Toyota. Le brand a lea Toyota. Tu salava po lauta avale na mai New Zealand. Pe mai Australia. Ai a fai se Toyota. E puka e lava. E watu ata mai wa ai pola le malo sin fena mato sia ki ai. Pia a fai fo i le ma fai na fata no ina service le na lava taimi male aso. Ia watu se fautuanga le meta ona fai. Ia. Malo. Ia o le tato Land Cruiser fo i lea le wa ta tele e taimini. O ia inia tato fa apitoa po ia inia tato ta avale i el taimini. Na o le tato single cap la iai. Le ia fai el tato special. Le tavale lea 4-wheel drive e lua fai toa. Ia o le tamala na maui o lo ia ni tato special la ia nei mai le tau masani. Ia ua whapa una i fia fo ina ia fela ua tuku i lalo. Ina ia fai ngō fie ona move ta tavale ia. Tavale ia tal fea ngai mo le au fai fato anga i le tūlanga leo le talo. Ai mai se ia fato anga e. Fa le tonu ia wala ngā lue le anga i utai. I lunga le tala loa. Ato fo i ma tūlanga fo i o le mana o mia ia te lele uta a mai le taimi e tasi. Wa fo i a umile pusa single cap. E mwhai fo na whao popo nisi lango ina i mwhai na te lele uta tu role ngangana. Au ta walea ia le prefe le au o le ava. Le au fai fato anga. Au fai fato anga. So se mea lava i o fo i kontrarate au wala. O ta wale mua le au ngai ese mai le loli. Single cap le Land Cruiser. E le o maua tele in tato o tapo cap Land Cruiser wa le maua le o ko Mexico e maua i le suikia. Ai le leile fsota i mai ma tata noa mai. Ina ia mato fuma plani masina i luma. O al talo ale ana satu ala lo atu ai tato por kalambe o mavai atu nei tau sang. E mana ia le fata tano. Tu salava pele tupu. Ai fa ilo mai pe po la se la ngono ia lo fa muy moi. O le taimi le au te lo em fa ile long. O le taimi le o le asfana o to ina mana o miel fa na fa tau ye sta vali o le taimi le au te loa e ono manui el fato anga e matua le talo pe tal fe nga e ona faile ava tu inga fa te inga fa pena o le popo ia e tau ona ma mi sta vali e fai ona au mai se uta te le taimi e tasi ina ia fai ngo fien fe la wa tu inga fu fonga fa pena e le la le ta pena ma fa ilo mai e ma fa fu fonga iluma wa le mele wa ni tato se ilonga lava e mule lima. Fa kapa le ofi ai so e mele ofi. E le sei ofi. Fa kalkali la sei o kasawi ofi. Ma na ia lava. Ya o le vave ona fa iloa. Fa ia so vai ai le ka penga i ofi mo. Pi se ata fata i tai. Ia mole malu le tunu e la o ia la po ata fainga. Ai to atu fa pena ni fa ngo fi el tato ngalu nga tau so. O le el to o nanga va onga vo ilea a fa pela
o le ua fia whaatau nei se Land Cruiser a Dwayne whaataitainga. A lau whaapea mai lona a inga i New Zealand po Australia. Le la a oka ku ingei ai oka sawa kula le Asco Motors. O la i lau tau au nanga whaapea. Ia, o le whautuanga, de te ua iei nisi o lo whafonga mai mua mai atunu. Ai mai sa New Zealand, ma Australia, ma Amerika. E mana ia le oka mai nei ia mātou. A whapea se ta wale o lo oftu na i male a inga ma mātua. Mana ia le fsota i mai tato company. Ona mātou tali vave atu lea ma watu le quotation. Ma watu foi specs. E mo ia le ta wale lai New Zealand, ma Australia au mai. Ai ele se senga. Ai ele se senga specification. Ona o lea ese senga e mafua. Ona le tu ai ngā swau. Ma tu ai ngā fuel, pol diesel, pol benzini whaonga. Ia, mantua tātou tatpiki apule o to ies benzini. To ia le diesel. Ia e telefo i wafi leo iei diesel turbo. Ia a maila ta wale mai New Zealand. E tau au ina iei ese senga. O le Euro 5 le whaasenga i New Zealand ma Australia. Le la o iei nei mawhiti. E whaisima maa o le diesel. E ofo le swau e whaonga e afi o ta wale nei. E ese la mtato ta wale. O ta wale ta loa le tato te amaia le fuel taungo fie. Ia e alu le ato. Ele tu sala tato. E iei fo i la vanoli le ne o te whailo ato e le malu le tunu. O lo iei nisi o lo tau whai ship tato ta wale ena o ka mai mo tato speki Samoa i New Zealand o le whautuanga. E le mawhai. Le anga e watu. E le pasia la i New Zealand ia specification e tau au to e whaafo i mai. Ona mai mawaila i o se le ni le freight. O le mele le lei perso tai mai tato feutangai. A o le i whaiese ngai o ingai tau au ina te umai mau o se le ia ma inconvenient ai le fufuanga le ainga. Malo whaafitai wa o le tāua o le lau saunoanga le o la e mafuta mai lo tātou watunu ui lunga o penga ta whailangi tātou pokalame nia. Ia la lai whaafonga mai. Ia malatou sila fia i fo le tūlanga lea peona e saunoa ia i lona winga. E ia ese ngā o ta avale i fafo ma ta avale i nei peona e saunoa. Tātou ia lea o le tiso la le tua ngā ta avale le la o mai. Piki apu le pakula i nei. Malo. Ia. O te talitonu o le tele na o tātou fufuanga luan mamau le ia le taimil nei. Ia, wao lea e whasosoro lawa o lea ua masina luna iwa. O no winga to e tolu masina. Kutopa no vema te sema. Ia, awala no fuai. O tu alalo lava. E malu o seo tātou watanu. Ia tātou tātou noa maso ta e mai a whai o le whaangota. Ia le leilo sila po leile afi. O lo mato talo atu pea. Au mai afi e service le mato whale sinia. E lenga o ta avale. Au tātou awhiwaa, o lo mato talia peale, ia mawhaisa au quotation, au wala tātou nunga lau tele le iei, o le awale a vele asko, o le makua kaunga ka, ia au sola na, o ta whea na langona, taimi nei, e te su mai, tātou tātou noa, watu lau quotation, whetu unai, whais kaun ka le mele alipa, e le mawhainko e whukoko ngai, o tūlanga whapenala, whai ona whaatino o tātou company, e le ngata i tātou awhiwaa, au tu tonga ma spare parts, ia whapea foi ta avale, ta tu e whailau service, ia na siaki mua la ia na e fisili la ia, se i whai mai se ata whata i tai pe tāl whea ngai mal whaasoa, ia watu foi e tau mau alunga, ai pe tūna inga oro, ia li sunga ia ta pelu i ngai mako service, ia mana i tene na e fisoso ni atu, ina i mwhaina whututuna, ia tāl whea ngai lau ngā luanga, tāl whea ngai foi malau se leni. Malo, ia o le na, o le tātou, atu nuu e whapena lava ia le winga o Samoa o mea e whai lunga o le vā whiaro loai. Ia mawhitu tu na ia tūlanga iei tātou au nanga ma le tautua le tātou atunu. Wanga nai e se si vaenga te whia saunoa i vaonga lai whaafonga ma le tātou atunu. Ia malo whaftai. O tātou spare parts ia e le lei pele fsota i mai ona ele o maua uma tātou tōtonga o nor tūlanga a whainga tāolo i ei tātou wā, ma tua fōu tele nti lei, o le si tūlanga leo i ei ātau nu mai tātou wā o loa o la i le meli. Ia e tele ina pasi tātou ai a ngai tutuila po tonga po whea, ina ia tue taliu maiwa maua le awa noa tātou wafu, se tūlau, ia o tātou ngātai whale, ia peono o whailoi tātou ofi wā, am tātou tōtonga, a tālo a lea wha Oval Company, a wha pēa e maua le awa noa, au mai le wafi siaki ma service, ia na mātou fsosoini atuela, ia le au au nanga. A le au te le ngā tātou service nā mai savai, mō savai ilwa yaso i tua, a so fua le so lua, vili mai sau booking wha iloa mai,
ia ta'u atu le tatou company ia le aso ma le taimi o le vai aso na mo mo tele se la fai ia va el ta vale siaki o le tele o le telenga o me masani ta se ia vai sin fo le lo fo mala le li ta la tatou showroom ia to fai fo le nisi tatou futuna inga ma ia le asia si ma tatou company tatou fai tala ele va pe o se pe o talonga le kiti o se tala va ma se la vea o le so a sua mata muli asia si mai o le tele lava o whamatalanga e mau ai lau si la fia ma le tō wha tutu nai. Ia ale o nei po tai au po le tau sanga. Ala o iei se ata whata ita. Malo whaftai sau noa. Ia ole nā ua mai moa whaafonga mai tātou atu nuu i le whaatali noanga fo i male sunga ia vaonga, lipa vaonga o le kampania le Asco Motors ia ai maisi o lātou whaalawi loa o lātou au nanga ia a whai lava o nai e lo sa ia a o le Toyota ia lewa e whaafonga mai ia vaonga ia o leo atu le tātou team i salawhai le vai aso atu i tua aso luas fulua se tema ia mawhai o na whai mai lau booking wala au mai le Asco nisi wha a fesiri mo vaonga ia po o wanita ia e wha a malamlama atu tūlanga i ela tu au nanga o le tātou por kalame na o le neitai au manu te le ina le nei aso vaonga ma le whenga iai ma le tautua ina o le tātou atu no ia manuia fo il nei aso i le wha a fonga mai a Samoa i le ngata i Samoa nei wha a pia fo il tātou atu no o lo o wha a fonga ma mafuta mai atu no e mamau ia wha manuia le atua le nei aso ma lava singa ese o le awhia ngai ma le tātou atunu. Se ia ulia le aso lulu o le vai aso fau taimi masani, tātou toi whailoa ia ma le sunga ia vaonga ma le Asco Motors mo le isi a tātou whaalawi loa. Ai mo le nei taimi ia manu te le ina le nei aso wha asoi fua mo le nei taimi.